Dlalo ngotoleka olimi lwezandla sisonke sikuphathele izindaba zakusihlwa ngolimi lwesiZulu kanti kuyintokozo kuba nawe nangalesi sikhathi. Iqeqebana labatshali izimali bakwaZenzele libambe imbhikisho ngaphandle kwekomkhulu le-South African Breweries Essentini kasekuqaleni kwanamhlanje lihambisa imemorandum yezimfuno. Abanikazi bamathaveni bafuna izimpendulo mayelana nokutshalwa kwabo isikhathi eside enkampanini futhi bathi bathwale kanzima ukuthola imininingwane ecacile ebhodini. Bathi imali yabo abayisebenze kanzima ayikatholi imiphumela ababethenjiswe yona manje bafuna ukubuyisela. Iqela labatyali izimali benkampani SAB bathe qhongqosholo ngaphandle kwamasango wayo ebujeni banamhlanje ukugqithisa ngoxwebhu lwezikhalazo benyanzelisa impendulo malunga nemali zabo abazityalayo kule nkampani kwiminyaka egqithileyo. Imali zaqala from 2010 kuthiwa abantu bama-tavern nabantu beyiphaza babayenzela ukuthi babe ama-shareholder ku-SAB Zenzele. It's a triple BEE. Ne? So, ngempela kwajoyina bathi kungena ngama-R100. Lesikhathi kusabambe ubaba uPenwell Maduna. Bekuthola ama-dividends twice a year. And besingathola ama-20 cent, bekungatholakala ama-50 cent. Ubaba Penwell Maduna at least bekakwazi ukusicabangela asinikeze something. Asikaze satoyitoya lesikhathi kwakubambe iZenzele ubaba Penwell Maduna. Sizwile ubuhlungu ama-board of directors weKabili kana wona uZenzele abazange basicabangela. Sihambe nabo kahle since 2010 kufike 2020 and then kwavela iCovet and then from there asazi ukuthi kwenzakaleni and then the next thing sithola imali nemadlana asazi ukuthi kwenzakalani. Khona manje sifikile lana akukho umuntu lozothi uzosamukela njengoba ubona singaphandle estrata so ungathi thina asikho ama-shareholder endawo le. Ababatyali izimali bachaza ngendlela abachaphazeleke ngayo emva kokuba kungekho mbuyekezo abayifumanayo kwimali zabo. Ke tlile mo kapelo e botlhoko part e ka e west ya tsotlhe as a shareholder I'm not respected. Ke tlise memorandum all the way from Cape Town wa mogela ke di secretary. How tempiwe how we next I'm not satisfied. I affect empilo zethu kakhulu amathavene awile siwile asinani kuze iCovid yasiwisa thina sitshela ukuthi siyama shareholders sizothola imali sizaba right kwabhala is business zethu siwile. I'm sure bazakutshela bonke amathavene zabona ayateka siyasafara asikwazi nokuyisa abantwana esikolweni. Thina isikhalo sethu maZenzele nasibona sime lapha sikhalela ukuthi uma singena la singene bathi sizo investa imali mara imali asiyitholi. Sikhalazo lesi sinaso namhla bathe basibolekele imali sine loan le loan ukuthi siloan sayenzani ngayo asiyazi ngoba kuZenzele oqala sangena ngema-R100 asizange siloan imali manje kulaZenzele kabili bathi thina siyagoloda honke le 5 years bangasiniki ama-special dividends besibhadala i-loan. Sifuna ukuthi basichazele ukuthi le loan siyiboleke siyenzani phezu kwa R11,511 mara une-loan mara ujoyine ngemali mara ku-R100 awuzonge ube ne-loan. Eli qela lithi liza kuqhubeka liqhankqalaza de lifumane imali yalo. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eSandton.